Poštovanje, moji dobri ljudi, bit ćemo što kraći. Znači da, pošto smo morali da obrišemo objavu danas vezano za sinoćnjeg pedofila što smo ga ufatili ja i moj brat Mića, evo ovako ukratko. Znači, ja sam u zadnje 2 sedmice samo kuća doktor. Ima neki problema sa plućima i taj dan sam išao u Emporium da budem kulturno, da mokrim. Bio je zauzet muški WC, bila su širom otvorena vrata ženskog WC, ušao sam u ženski WC, stoji plakat, vidjeli ste plakat, ne želim da pišem, da mi ne bi obrsali da se video i te stvari. U ovom videu nikoga nećemo imenovati, niti objavljivati slike nečije i to, kogod želi na Facebook, neka mi se javi ili Instagram, mogu poslati slike o kome se radi to, jer bolje je da svi znamo i od koga trebamo da, kad ne do Bog djecu, da svi znamo ko spopada maloljetnu djecu, maloljetne djevojčice. Ja sam iz zezanja, kad sam vidio broj telefona, ja sam zvao da vidim šta će čovjek izvinjavam se, šta će čovjek pričat. Nije mi se javio da bi pisao poruku kome trebam. To ste vidjeli, ste sve poruke kome trebam i ja sam dao onda suprugi da priča s njim. Ona se predstavila kao Dragana, da je mlađa od njega, on je rekao da ima 40 godina, ima i taj video je bio objavljen isto, to ću možda objaviti jer tu se niko ne imenuje, on je rekao da je Mirko u tom videu. Da bi ja otišao kod mog drugara Miće da pijemo kafu, on meni čovjek kaže, recimo, napiši mu poruku da imaš 14 godina, a drugarica 15. Da bi on nastavio da piše sa nama, sa maloljetnicama, gdje mu to odgovara, gdje bi to, da li imate problem s tim, mi smo rekli da se bojimo, da nemamo da nas je strah, ali eto, javili smo se. Da bi on nazvao, ali taj video nažalost nemam, gdje je rekao da obučemo crni minić, a druga da obuče crne farmerke, da se ne bojimo jer nam je prvi put te stvari i da će doći sa bijelim puntom. U stvari u poruci sam ja pisao da mi kaže bar s kojim će autom doći po nas jer nećemo htjeti u drugi auto da uđemo. On je napisao bijeli punt. Krećemo 20 minuta prije, ja i moj brat Mića, na parking. U tome Mića zove svog kuma koji je u policiji da nam da savjet, jer mi ako njega nabubamo, mi smo tu krivi. Znači, mi smo njega nabubali i mi možemo dobiti krivične prijave. Možemo dobiti krivične prijave. Da bi Mića otišao sa policajcom da razgovara, da ga uputi u sve, ja sam pratio i tamo da mu napišem poruku da dođe iza kafića, tu će dvojica da izađu i to je to. On pada. On dolazi, ja Mić pišem, Mića došao, Mića ide, izlazi, ja govorim ćelavi i tu ga safatamo. Da bi Mića njemu kaže, zovi me sa broja telefona, zove i vidim, taj broj nije. Izvinjavam se, malo sam. Taj broj nije, ja uzem onaj broj, zovem i zazvoni u džepu. Mića kaže, lišni se slobode. I tu je trajalo, došla je policija, došla je patrola, onda uvedene je te stvari, što je trebalo. Tu smo zadržali možda nekih sat vremena, sigurno. On je bio toliko hladna osoba, da mu je svejedno što se dešava. On ima suprugu, ima 2 djece, ima ćerku od 8 do 10 godina i ima sina do 5-6 godina. Znači, imaš maloljetnu djevojčicu. Trebaš da samo razmisliš kako bi bilo tebi, da nju i neko piše. Ali pošto si ti hladna osoba, tebi je to svejedno. I mnogi ljudi iz Broca su mi se javili koji su imali probleme sa njim i nisu smjeli da utiču sve do ovoga juče što je bilo. I javljaju mi se ljudi sa raznim problemima sa kojih neću da imenujem, jer to je gadost što je čovjek radio sve. Čovjek je mene prijavio, ako se ne ukine objava da ja mogu, u zakonu je da ja ne smijem nikoga slika, da ne smijem nikome objavljati ime i prezime, to mogu da dobijem krivične prijave. Ja nisam prvo htio da skinem, dok nisam dogovorio sa drugom Mićom, posavjetom je čovjek i hvala policajcu koji mi je danas isto, i hvala policiji na saradnji što mi nismo policija, mi smo samo učinili neko dobro djelo
da spriječimo to, da spriječimo taj monstrum što je u najavi. On nije priveden jer nema osnove. On treba, znači, učini neko djelo da nekoga siluje, da bi zakon je takav, da bi mogli da urade nešto po tom pitanju. I ovim putem zahvaljujem se opet policiji što je izašla u susret uz dogovor sve da taj pedofil bude označen kao pedofil. Znači, meni je drago što je on dobio status pedofila i da se zna, ali ja sam bio protivnik brisanja. Bio sam protivnik brisanja jer želim da doprije do svih da ne dođe zlo. Da ne dođe jer mogu se i ja odbraniti, može se žena odbraniti od 25-30 godina, ali dijete se odbrani teško. Znači, i zato sam htio da objavim ovaj video, da budete upućeni u svu tu priču, jer ne možemo da objavimo ni sliku, ni ništa. I imamo poštovanje prema tim policajcima i njima hvala što su me danas pozvali da mi daju savjet u vezi toga. Mada ja nisam imao nikakav problem, išao bi na sud ako treba, nikakav problem, ja taj tip nisam, ali on je krivac, ali nema veze. Tako je, kako je, i danas me je napao, da. Sedli smo u San Marko, ja i supruga, on dolazi za moj stol i kaže, gdje si momčino, razorio si mi brak. Rekao, burazer, nisam ti ja razorio brak, sam si ga razorio. Sam si ga razorio, burazer. Znači, niko drugi nije kriv. I tu je počelo kako prijetnja, kako neće se na ovom završiti, ako nije nikakav problem, burazer, nek se ne završi na tome. Samo ti nastavi kako si planirao. I bio je tu po gradu, kružio jedno vrijeme, gdje sam ja objavio na Facebooku da se tu kreće, da se ljudi pripaze, jer to vam je hladni monstrum, tako bi ga ja nazvao. Seksualni manijak i pedofil. Eto, to je taj čovjek. I volio bi porodce iz Broca, volio bi da dođem tamo, da sa svima vama popričam, jer vi ste jedno dobro selo. Volio bi da ga svi prijavite, da stane zlo, jer sam čuo da je Go hodao po školskom dvorištu, da kuca djeci na prozor i tako to. Volio bi da krenu te prijave protiv njega i da se zlo smiri.